Toi tuli mai taro programme o le 685 Morning Show le nei tai au ne o le aso foreile na ua lua se fulvalu minute le ute ai le valu. Ia pe ona masani el programme masani le tai au aso foreile vasta tasu tanoanga ma fa la wino mai mai ngale business system bol BSL le tonu mai sunga la vi nei tai au taro fa vi ma lo lusu nei tai au. Tai au manuia lau to fa so alu. Ia ma le fa pe ale malu tato tunu. Ta tonu leo mai ona muli foi se fa malo i se temi o momua. Ia a ole fa malo lau company. Ia ole nei o tatu waso fa reili. Pa anga uma lau company wo mai masani suatu fa tawa inga. Ia muli atu le fa malo ma le ala usu le nei taiao. Taiao manuia ia autou. Ia mai lava se au pito matua o lo fa pea ona mai mo mai le tatu 685 radio. Se ia pa ia se au pito iti. Ia. Fa malo le ala usu le nei vai ngal tai o le was for really fai le mu e po le ale fai la mu e mar vai aso ia so alo sole mai ta winal tato company le lo lofia tutina kai le nga kinga tasitina na fata winal le me alo fa na fi mo na matua i sala fai o si mafine no mau i polu ia a ona yo na matua e tap tap i mai sala fai no inga no fo a ngai polu no fo a ngai polu ia ale na fo i no po lai o na o sana a inga po se a e winga ngara ngara ngo fo a ngai polu ala ia ole o nangala le nana dot na suatu si mafine len na fi fa tanu fa taulan na me alofa i nei. Ia. A watu mali request me mawhai o na rap. Ole me alofa mo le sata ma. Mana yes. Ia ole TV tolu sulua i nisi. Ia maua malana outdoor antenna. Ia ole ala o waenga o mawhai whapina. Ole si o nanga masani le na tatu company. Ia. O ia ni whamomoli po si me alofa fo i te mana e whatawina i nei. Ai fa me lo fa e no ma se lo e o matua mo lo ainga sala fa fa surprise le surprise e ma fai ono mato ona fa tawina i nei tau fusi po lo to pa ona gift wrap le ia ai alu ia le tatu ki liva e mo moli la fa mo moli male ya e tele te tau pole le me fa na le o lo tawanga i le tatu wafu po nga na tai le tatu shipping fa pe fa paso. Ia, su essencial ma. Essencial ma. Ia e alu le tatou kiliva ia solua vai sta tasi le ala na ia fufanga si mafinele. Fa amole mole se tu watu le me alo fashion tama. Mo mole sa ola vai lona mota mo na la. Wow. Vale ia. O ngale o tu mai ele vai ngam fa ngai ne tatou free delivery. Pe fa atawina so o loa I tu tono tatou faloloa. E te manao e kiliva. Pe tala fea ngai fo I le tātou au nanga. Ia le kiliva I lo mauta malau lao. Ia le ngata li nā. Le ana tāta no le vai aso tua na so alo. Tau nu ulu tātou 5 sulu inisi le vai aso ntua atu. Ia. Whama e aina le aso for reili o tua na. Le fo lau tua le aise tātou 5 sulu inisi. Wa uma? Uma fo le tātou 5 sulu inisi. Ia au le tātou fase fulu tolu. Fase fulu inisi. O le tolu se fulu lua. Suata la tu au. O le nā o le tātou stock. E toi te isi le isi tātou restock. Whatuata nuu ile o ngā tu tonu o au kuso. Ia ai suata la tu au ole TV e ta mai lava le tātou TV. Kau kia le alu whakau ngā kiwi re. Wow. Ole titilo wha ia le tātou tunu. Wha ina le I le itu lea se I lunga le le tūlanga o le TV mauta malao. Wai o tuale matu awhionga. La te whaina isi inga la ia TV whai pātua. Patu. Patu po le pātua moa. Le alua vo le kaungi ngef pōpō kua. Ia, ole isi o ni isi o inga o tuaia tatu. O lo whapela man whaonga ina TV nei. Ia, ai mana tua. E sili o loa sauna swinga fau. Ia, e te tau fu ia tātou ona tātou adapt iai. Ia e adapt iai. I le titilo la le angangata o le tuainga mawainga na e wha amali e nai lo
Ia lau mai moanga, ia malau fo ia whiwhatau inga. Na ia tala whia ngai le malau selin. Ko sala fo ye le vavenga o mo lima suri ngisi da o ku. Kai fika ki via kau lie le ile aso. Ia, tāua tele sili soalu, o le aso whareile, e depends lava ai ona o le tātou peitei, o le pei wika le tātou tinu. O le mai taula iai, o le e tele atu ia o loa whatisa ingo TV ma, o loa masani whatauina, i le vai aso tau. Le aso le pei. Le pei, pei o le mātou mai tau ia ne nā iai. O le vai aso tō nai, o si tina masiana fine malanga mai fafu. E wha la TV no mai whaatau. Olo! O le whale na, o le tua ngani o le tina, o le la tam atali, ia ma le lato grandpa. O lato ainga umani le la a wha mea lofa, ia tau sanga ina le pa u mai le afe fase lau, iwa o le tato pa u le na le alu atu le tato wharastei. Ia, na toi tu atu iei le isi mea lofa o le tato company. Awa o whaamali e ina, ia vaenga uma, po o pe whia o nao lātou iloa le whaalau iloa, po o le aso lātou sila fia le tātou company, vaenga uma na, ia na suatua, ia e whaapea mai le mawhini. O le taimine ia Samoa, o le TV la po alawa. Ia, ai tala whiunga le lima TV na toi, ave lola ia si tina le masionalo le wha. So, lima se furu inis. O la uala na lasi e le whale na ia ai taulia i loa ana nafi i le aso ngafua. Le isi tātou lima se furu ma wha mai aina i loa le tātou stock. O le alawa uma wā kua le aka o le whaakau uma tina leo TV e wha. Mantua o le malanga mai whafu. Ia, o na tau a inga uma lea. A whaakau ngi ngā kiwi ar kōkas. Ia, ro inga e alu ala ua whai resi whae maka. Mai o ke ofo, sa ua whaakau le kiwi ar ongkua ngange. Ai whawhia le toi ina. Toi ina, whawhia loa. Ma pia loa, iskengi, ia. Kako waru le meka ku whea whange whire mu kofu mar kiwi. Ma hai vosi ngā whainga, o vaenga umana peo leo ngā whai le nā o le tātou whalauilo. Ma le tāua. E toi fongo ia mawhitanga ainga. Whare nei TV ar sao lea. Whale leile TV. A le mana ia fo. A whale leile TV. E toi malanga la tau iwa fo. Ai o tu atu le tātou brand ma le tu ainga o tātou TV. Good brand. E toi fo i mai le isi se fulu tau sanga le la malanga e se toi. O la lava e tu lau TV. Paule mea awane e ita pia fai inga tātou monsa mo. Na ko ngiro TV. Wala i TV. Ia, o le tātou, o le updates le nā ia tātou TVs. Paula wā tātou saisisa lai toi, o le tolu sulua inisi. Fase fulu inisi, ia, ma le fase futolu inisi. Ia tātou TVs lai, waitutono tātou whalaloa. A le tātou Father's Day. Ia, pei lava ona ia le tātou whapitoi la sauta ma. Mai lava i o loa tau groomings. Nga ia tātou umukuta, o souvenir o mea lofa, ia luatu i daily uses al to ina, o lana sana ipu kofe, ia man tu o tātou ipu kofe ni, o flask ma coffee max, ia whai le ono i tu lai, bebe lai le mawhana ai le ipu titau mawhale to ina, ia o le, ai wapea fo i olo o tau sa ilia se pusaki al to ina failan business. E le leia ona whaata wala o tono tātou whalolo le tātou ki loka. Ia o ke naisu mai ia ki taitas. Ia o whaaluina na o le lua se lau lima se fulu tāla mana tua tātou. Ki rea me whainga ruenga? Le ki leo ki o kawale. O le ki o pā, o le ki o le pusa. Ok, ia. Wale o tātou masani le mea whaina le o le... Aluata to ina kongir ki. Ia pera kau i whea. Kau i whea. Ngalo, ia. Po le taso le fui ki. Ia. Ia ai tā upe uma ia ki uma e ono pe se fulu foi. Ia. A lea ngala le nao le tātou o lo lea. Ia. E aluatu ono le pusa e loka ai. O le display mai ai foi. Ia e mawhai ona wall mount i lunga po o whele vaenga e te mana o i low mode. Wow. Ai le ngatele nā. E aluatu i ki James,
E alo atu ai key changes ese, e whālanu alo atu ai. Ia whapea o ki o le pāpovi, o ki o O ki o pusa kua. ki o le pusaku. Mai ngā umana, ia o loo iai tonu mo te whataua e nisi fo i o tātou o loo whaaluina le tātou whaalau i loa leo. Ia palasi mai le itu ia tātou umukuta. O le tū noa le toina. Tātou blenders, ia o le smoothie a len tāta noa i rāsau tuanai. O le vaiaso le nei. Peina whailoa te fo i le tāta noanga. O le nao tau nuu fo i e isi tātou o loa. Nā nei au. O loa fau o tātou nuu tonu tātou tinu. Instead, o le iai o le blender. O le ewa mātou au maia le meat grinder. Meat grinder. Po le e mawhai ona grinding ai ia le ale le meat. Le ano manufasi te mana o ai. Ia ai e le peila commercial grinders ia la po. Whaapea palasi me fo i le 2,000 spices. Wa leo mai tau ina lo ia spices ua sau ua ready pack la po mai. Ia o le nawa to ai tau nuu ia tātou vaenga na. Tu mai i le isi fo i vaenga tau ina lau fonga tau ina ia po lom tua fo. Leo ia i le tātou wax machine. Oi. Ia mantua o swinga na nā lo sau le vai tau nei. Uma le ia tātou kilipa o le tau sele vai ane so salto ina. So salto ina. Ya leo tau nuu le tātou wax machine. Wax a going. Wax. Wai peia say wax a going for us. Wai e peia na o au mai ta ia fia o mai. Yeah, that's all ko e fai la wax. Fai la wax. Ya leo o mai tātou company. Ya. Tu la no to ina so va sana wax machine. Wa pea tamana e lola ona se la ia mai pe u ia en fatala ia nei minute se lima ia ona se la ia pesa sai ese so ani foi la ave ele ngatan ave ese mai ile fa mama ina mai ile so sa to in ave ese mai ma se se sui mai folinga magisi be o pipi. Okay, no la oi. Ma ngai me alo fornga. Mau kingo ala wa fainga ia lo makoi ko inga. Honey, if you wax your fathers. La fa pe me lo. Fa tau mai le wax le fa me lo fa cha ia fa ngai. Ma ngai fa ka ise le wax ko inga, ise le wax lo makua. Tole, kau kier mere. Se le levo le. Wa pe yon tata no le blender. O lau smoothie fa tau, sfutala. Yo. O lau blender fa tau, se lau lima sfutala. Ya ai e se futala ya tau sanga tau ngofi ala o blender. Ya lau smoothie o la fa ngai. Le foi lau sau tata wax. E tau sa ili se taimi fa umina fa tali tata spa ma vaenga ni. Ya nga foi va toia o ia me toin. Wa be ia wala vi. Ya o le tātou wax machine le na whaongaina mo le vaenga ia tātou whaalale ino tātou fōlinga mai na spa purposes ni whaapea se isi o se wax e whaongaina e whaia ia tātou mo li ngā o mai le ai o le tātou o loa le na o le wai te tono tātou whalo loa wā fo ile malu tātou tunu o le isi o loa so alu na whaatawina le vea so tua nai e se fo malona tā o ta whaalau ilo ina fo i se teimi o tua nai o le can safe o le mea lofa le na fo iti na isi ona ia tōlua o se ana mana mea o le whaatawina o le pusa lea e te umalu ina ia upenga La umalus ua laise ni ina o la mo ia kolga manga ia ua o le last stock foi le nana taulia le vasutu na wow o loa o le wana mai tātou company na tau nu le tau sanga o tea ia na whaatau lava e le malu le tunu a le vai aso tua nai na sua tu lava le tinalea whaapea mai e fia o lon o siona a inga e tau whangai le talonga lea tātou tunu
Okay, the shooting. Le shooting na Shooting Samoa. federation. Ia. Yeah, O le yeah. mea alofa le leila wale. Walau mai a whawina la whale fou vai ngana. Ia ai o le teu maluina o la... Na umalus, la ya. umalus. Ia mala seleni. Ia au o le tātou o loa le nā ka tātou kan safe. Pin lock. E ki lock foi e pule lava o po fema fie te anga e na o te iloa le numero fa ali lilo lea O ne ilo tawait. ne ilo tamit wai le na masala ina le tua na e o tau sanga i o te lor fa la fe lolo nei fa la a fie i so i fu ta tu fa na ono le fa ta wa ina o Vai nei ma me te malu wai. o ia le sto ina wala tu fa pe me ia o le lau malo se o le fanga tu alu e fa tu o le pusa vai ngā Ia wala ngal menga sa ia so ia. E tsai ro fa kui ko le pusa. Ia pe sili lu mo le kari foi lele. Ia o le fa malu sia vai ngana o le safety te mine. A le tau lava le na. Ma nei te tua o whanau o le mea pueata. Io e. O le ale mea le te ngai o i le taimile nei le tasi te kone le. O ngai tau ma whai fwele tama titi. E po baua. O le nā la tātou te leilo. Ia, o le aunga le nā ma le whata o le nā le amai lau kampani o tātou o loa nei. Le nā la wa uma mamai ale tātou stock le nā mo upenga. A upenga. O le isi fo ia tātou o loa tutusa le lei. O le vault, o le money vault, po o le safe. Ia. O le tātou o loa lalina. E wha tā ua mo le teu maluina o au mea tō tino. A oe lava ia, ia whateita inga. Ne e whapea e o le ngafa o lou a inga, e malu I whafo I tono le akupa. Ia, O le au ngale nā o tātou pusane, o le sefe ne. Malu pui puia o loa uma e wawe ona whaalea ngaina. Wai ele teimi te ua whapea a fia lou mota I se... I se afi, po se vaenga whapena o le timu. A lai ei lau sefe lea, po lau vault lea, I te malu nai. Ia, o ai fwoi, o te mana o e whai lau banking I le whale. O le tāua le nā o tātou o loa nei, o le tātou money vault, o le safe vault. Ia, au ngā li, e whiu le tangata wa leo malosi mai le 5 tano mali. Tangata o ia. Tangata ngā oi, wa e le tau ngā ina. Io e. O le tātou vault fwoi la leo. E tasi le tone le mamafa. E se ilonga o le au sfai au lakpi a koe o sfai waka mwhai ana a. O ngasi ia. Ia u mea tō tino mwanga pena. Ia. O le isi tātou o loa le na, o loo I tono tātou wharolo. Mana ia so. A fe 5 se lau le isi tātou pusa. Ia e lua a fe 2 se lau le isi tātou mani vault. Tā ua le mo vaengana a te umaluina o mea tō tino. Ia. Ai se lava mea ngau ngafa o a inga. Vaenga muna. Ia, whape whato ina. A ngata le to ina whape ola na apila unga wa levan tustusi a ia. Teu te tonu a wale whaonga ina I te ua a. Whio lane tamaiti a o mātul so I fo te mā o lai mana tua inga ruenga si te mā la tau ia. Mā nei a tele. Ia, whaftai atu le isi I le tātou paanga masani a le Pella's Kitchen. Ok. Sua tu lama si tina ia pela whaatau le masini steak mo siona whalaenga. Ia whaatau o tai mala ua steak machine mo le to ina. Ia, whaftai atu ina ia tātou paanga masani na mana tua. O le tātou wharastei e wha umaina I le aso se fulu o le vai aso o au mua. Ok. O au kuso. Ia, o le aso se fulu fo ilale na. O le a whaatau, o le a tuftuwhai nei e tātou whailonga, mō le tātou tau wanga rap. Ok. Le nā, o la lawa atu tonu I a tātou entries. Ia, a iei entries I e whaapea, ona toi tu watu iei rea, e tu watu e toi whaaleleia mai. Ona o ieinga ma criteria o le tātou tālonga. Ia, e le eise a whaina iei o le toi, ona toi teu lava, ia tala whiunga le leim, tala whiangai ma le... nga nuu matatu ang ifalua. Vaenga pitusili lava nao na tāua. Ia, o le manatua o le woto I le tātou extension. 5 ia tātou major prices. Ia, ma le 5 whailonga whaupopo. O le a wha taunu uina ma wha ngai aina le tātou whapitoa lea, po le tātou tālonga lea. Ia, o le aso valu o le vai aso fau au kuso, o le aso lulu lea.
se fulu lua ile Oh, po. il po, ia. Whangata ina e tātou entries. Ia ona taatia mai lola ia o le aso iwa, mo le tātou Judgment Day. Ia. Ia e watu ai loa tātou whailonga. I le aso tōna, ia se praise ai loto ina i le tai au le aso sa. Mana ia, malo, whaftai a lalovi. Te mana tūleu matua manino uma vaenga e peona e sa unoa i nei tai au. Ia se i vanga nao i se vaenga te taun sile fia le tunu mai pia se au, whamonimoni. Ia, whaftai so anu. O le taulongolongo ma le toi fia whailoa fo ia tātou au nanga masan. Ia. E le ngata ile na o vai aso ta tasi umoli ni o masina de tasi e to ai tau nu ai lava tātou o loa fouma vai ngana o le nafu o to ai tau nu tonu tātou company ia le restock mo tātou moenga falema o le tama ya Karanita i Salafai o le mea lofa pitusili lava na tāua mo lona mosiona tua ia le nasa fa aluina tātou moenga falema i le tolu afe valu se lau. A o lewa tō nuu le tātou o loa fauma le tātou stock fau lea mo tātou moenga nei. Ia lua afe valu se lau wha alui nei. Ok. Mo lea sao tama. Ne i pe ane ai o le moenga e wha a pito lava mo le malo lea tunu po le tātou whale mai. E ai. A whaapea o loo e tausi matua, o yeise tua a whaapea on whaatotoria i mauta malawa. E tau o le mea lofa le lei lava le ni, o se wheelchair, po o se moenga whale mai. Rei orko ngā kamawhangane mwhainga siringi runga sa ulalo. Ia, sa o le lei so alo. Pe o le mea le nao o mātou tu o tuai i le tau pa ule na. E alu atu ai o le moenga atoa. E tolu ona cranks, pe tolu tu ai ngā functions and whai ona whaatinoina o le pātua vai ane le tai au. Ia, o lona no fuanga po le ale a si ina i lunga o na au. Vai ngā umana, pe elevate ia vai o le to ina, vai ane le whawhau. Mana ia soli. Ia, e le ngatelena. E aluatu e ma le free dining board. Ok, e whai ea... Whai ea i lunga tamo tanga to ina, e te leta e tau popole le mea lea, o le whaanofo o le to ina, o na toi fuli la ia, e whaonga ina le lau olo e au tafu. Ia. E na ona race lava o le pātua o le tātou moe. Lau. Whaase ea tuma le lau, o le au ngafo le na, o le lau e le pe o le lau masani le ia tātou whalmai, e tu lei mai sa oi lau. Ia. O lunga o rei o le tātou moenga, e mawhaini o na whime ia i le tātou dining po leo. E alu atu ai ma le stand o tātou IV, so ainga umana, e whaata aua, ma tātou titiloi, o le investment ne lei lea, mo lea sātama. Po o le tina fo i po o aso umata i taso le neo langa i mai ai, po le nei fo i aso o i tau sa ilia. Wala ia tātou moenga le whanma i whanpea mai e haia fo whatever, o le afo i le price. Ia, ai o le whatawina o le mea patino lava i a inga i a te uto. Te loma tuapa toin? O le mea lofa patili le nanta ua. Tu atu le tātou wheelchairs. Nā wato i le tātou restock o tātou wheelchairs. Sa afe lua se lau. Iwa suiva. O le tātou sao tamai le nito sanga wha mea lofa tuai e lau company le pa ute le e iwa se lau iwa se futa la. Ia, o le tau mawhai lava tu atu le tau au i nei whi vaenga te tas. E le o si la fia. Wai te lea o tātou tunu whape ia o le stationery shop. Le stationery shop. Ia, ai le ngalo ia te utou. Ia o maua uma o loa ese. Ia awale malo tātou tunu. Nalo, whaafatai. Foldable wheelchair le tātou wheelchair le nā awea i whawhai ngofia awea i ina. Ia mawaenga te tasi. Ia ai o le tātou o loa fōlina o lo i tono tātou whalolo. Ia wase isi fo i waai se mea lo whataua mo le asatama. Ia, soalo. Mana ia te. Kei lo le lau te lina tātou whalau lo le ne waenga tai au. Se i wanga nā ai mana tua. Stationery supply si waenga te tasi. Mai ofisa o a onga le whanau li le toi fo i ai. Tā pena leile atu a onga le tamaititi o lana penitala vaenga umana. Ia o le tātou whalolosu ane i sāle lulonga. Tau fusi po o loto pa fo i. Ia wale toi fo i ai o whanau ia o onga. Whātotonga ina o ofisa
Ia, tātou sundries, office furnitures, vai ngā mana. Wala au mai tono tātou company, ia awa fo ia quotations ma vai ngā whapenam po se whawhisili fo i. O loo maua o mana tātou company, o loa mo pepe fau whananau, o loo iaile tātou kona mo o loa nei, o le whangususu, o le baby, o le firstborn, o le moenga mo le firstborn, ia vai ngā taitasi umana, ia o loo iai umantono tātou whaloloa, a o le tātou whaasalaunga lena. Malo, Mau le lau tele ato o le male tele, male anona no i o nisi. Pea suat. Pea e suat. Ia, po lo nofo fo i lungo le tātou Facebook page. Ia, Pai manga i ane o le nā ia tātou TikTok videos po tātou rap competition nai wha ngā solo. Ia, mo se ata fo i lungo le tātou Facebook page. Ia, masau like if so ani ai ICTV awa fo ia tātou paanga nei wa o tātou whaatase tātou competition. Ai so alo malu tātou tunu. Tai. O le Paul Kalamele nā ma le whalawilo le nā lau PSL. Ia mai fo i le mātou i tūla au. Ia awa le whaatau nu ino tātou whaatau inga mō lea Sao Tama. Ia mai so o loa māsani. Ia staitas. Ia lase leo sasi so alo malu tātou tunu. Matua tu lava i le nā. Ia ai o le leo le nā to o ona. Whawhitai. Le mai mo mai. Alo, whaapatai te lero vi, ia tātou so tai pēr manu ia foi whaiwai, mai so tau tua ina o le whaatau ngā le manu o le tātou tunu. O le nāua, mai mō whaafonga mai le tunu o le talanoanga ma le sui o le BSA, nei tai au seisi wha oponga i le aso whareile o le vai aso fau. A whai o le na misi mai a teo e nisi vaenga o le talanoanga, ngai sa o lava i le whalo loa o le BSA o le tau fusi lo tu pāpo o sale le longa i le motele i sara whai. Tātou se atu whawewhenga nei atoe foi mai o na tau runga lo tātou pokalame i le nei foi tai au.